studio osokia matera matera inki ariko gokonya irinde ko heal kurwa stage yote ilikuwa batiri obogima Ndazi nyuma ndongashita kabara nyumba yani wakati after nimerecord hizo songs kitu ilikuwa inanifanya hadi na feel like I'm now comfortable ningo siekera nyumba na beke yoki nimbeke simiri yoyo bado nimbeke yani as na vibe na hiyo ngoma so na feel like I'm comfortable after nimbe hiyo song yani ngo feel the comfortable na wote why gospel music and not the music secular Munguso yonga yorwet inkieke kiagarto kare tigo kare bono gospel tigo kara secular. One mimi ni mse nimelelewa kwa familia ya iko into Christian. Christianity sana. So kitu kingine singeenda against wazazi wangu vile. Vile tunafanya nini vile wamenilea. Na kitu kingine hata mistari ikiandika mimi ngoma za secular sitaweza kuandika song mistari yake. So generally matera ana kioko ya nyora. Asokolika kukompose. To compose. Okay, na bangorige yo monte lifestyle yo monto nyebeka be personal. So nikiimba tidiko motere ngwa tera nche. Wanonkwebeka ngani nche mbale michande yo. Yeah. Alright, umuntu umurigeri gotono Omoteri J Flavor oitoga ntoko sangamo nira sema bya bono koleta matera gospel batereni ga koleta nsemeli ya urban gospel no muntu ogotera matera you seta umati tuwanarira yande igatogoteba tenga boge yagirende rege igaterete asensemo ya urban asemutindo wa kizazi kipya aina aramatera abete osabereka gotera na korocho gotera togotera komona antivirus papa uke umostana goteroko nayo usana antivirus ninja. Ende okay, hii collab ya after nazo yote watara kokoro kwa wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu, hebu nipe kionjo kwanza, nipe kionjo. Twende. Wakati wa Mungu yehi ukifika hakuna wa kupinga. Wakati wa Mungu yehi ukifika hakuna wa kupinga. Kuna J Flavor mwancho murigereria century ya bene gotira Ndizi TV obwansu ubwomugusi. J Flavor. Yes. In live ndobwati utura ne bitongo. Ansemo ya Asensemo y'Omoteri ngikora atebe gwa eteire andake Asensemo y'Omoteri kyako ile challenge mono wekeranie birango biri oganete goika. Okay, obvious ometa kerogo chaka gotera inde tanga abasanya bange to badi challenge ye kwende capital yogo chaka. Capital ne bwate challenge. Capital plus ile vile watu wanaweza ku accept kwa nini kufanya hiyo muziki. So I remember my first song yenye tulifanyanga na brother yangu mwenye anaitwa Imarandra. I remember nilifanyanga mjengo the whole week. Na hiyo time ilikuwa 300 ama 250 na ilikuwa per day. Then on a Saturday nikalipwa then tuka record hiyo song na hiyo Imarandra. I thank God producer nilipata alinielewa. Hiyo mwenye alikuwa ni Agosto. Alinielewa. Nilimlipa hiyo pesa. Ilikuwa I think 1500 ama nilimlipa. So challenge nene ni capital aso chaka ya wasanii wengi. Wasanii wengi. Unajua ayabuna umuntu okora urban gospel I expect ndore korabo goteretera timo yang ntobwata Omoteri Limit 254 ntobwata Lavi abateri mbale gusiba okora urban gospel na kindara cyo korabo ntobwate amu msanii ntobwate Oria msanii tukuna wasanii ambao wanafanya gospel urban gospel in our region na kwa kore korabo na barabo mbari nkore tena barabo lakini hazijatoka yeah. Alright, so tunaendelea kuzipanga mwancho murigirete gatwana sema studios nyoro gotera kumwa J Flavor ekirata ntoko sanganere Omoteri okora urban gospel asorgo ngoroicho rwagusi nyoro gotera kwa itokwira nsanga mange eketo gochigokorera eri maikoreto Omoteri onde uyo gochikoba Omoteri bo mwali aseri tukoria rera somo rubirio ubwegesenga twende kwa studio tupate tu kionjo asogotera kwa yeso bali mutomo manyeti ene toganira sa interview yeri tukoria rero twende kazi. Uyo nanti virus rero nonda na J Flavor
Wameshinda wakisema nyumba nzuri hautajenga. Wameshinda wakisema watoto wako hawatasoma. Wameshinda wakisema biashara zako we utafunga. Wameshinda wakisema kimaisha hautasonga. Lakini Mungu wa miungu anajua kesho yako. Lakini Mungu wa miungu amekuweka kwa mipango. Usidharau mtu sababu yali yake. Usidharau mtu sababu hana kitu. Tocha ya moto na bomotaka. Tocha ya moto na bekerema. Tocha ya moto makoriba obegasi. Tocha ya moto. Tocha ya moto. Tocha ya moto na bomotaka. Tocha ya moto na bekerema. Tocha ya moto makoriba obegasi. Tocha ya moto. Tocha ya moto. Tocha ya moto. Asenseye egento kiamana nandi kiabene nobogima ikiagere nabe kunyarekana n'ubwateruri yagenkia emasini yawe mbese komero yomino akambura gakonyirira ugo sabe lifti kwa mulina wasko ujubosia keigo kuna matoba kara makorobi egari yawe yakwama lakini amagoranya saa twete tanya gukwama no nyama tobe ime kwanyoro mundo yo kwali ne lifti ugo gerere gari asokwamete kwanza kama sorora gakindu undusima. Tocha ya moto na bomotaka. Tocha ya moto na bekerema. Tocha ya moto bakoriba obegasi. Tocha ya moto. Tocha ya moto. Tocha ya moto na bomotaka. Tocha ya moto na bekerema. Tocha ya moto bakoriba obegasi. Tocha ya moto. Tocha ya moto. Tocha ya moto nonyase Biblia ingota tabira story gitu yo mondo gato yo moriente nyi ya wate bintu sana agachika Yesu mambiaye bachoko sherekea asomo jegoye bachokolia matunda mambiaye kero boiko mondo yaro siye bintu bigwanza omongene gato yo mogocho mochabu ekero mongino yo chakaro mochabu biete nyiri como seria digo serio mongino yo como tebtelia na chica Yesu na chica ekero mo seria ogo chukuganya Yesu tachicha okuira negitunugoraria ogo chukobori Yesu na kwanyira kyota chaiga Yesu como tebigese nacha wanseria so abantu baminto umuntu gakweyana momo seria Yesu na bari zuko chono muibi umusambe munyone mwasambire Yesu usidharau J Flavor another one Msinione mimi takataka eti sezi kasimama kwa wengine. Msinione mimi kama fala eti sezi nikabonga mimi anything. Msinione mimi takataka eti sezi kasimama kwa wengine. Msinione mimi kama fala eti sezi nikabonga mimi anything. Niache we Mungu ananipenda jinsi nilivyo. Mungu ananipenda jinsi nilivyo. Niache we Mungu ananipenda jinsi nilivyo. Nipero ya kuvumilia mateso hata kama wanazidi kufanya vitendo. Najua kwamba utafanya wewe kitendo kwa maisha yangu. Nipero ya kusahau maneno hata kama wanazidi wao kuyasema. Najua kwamba unanipenda Mungu wangu. Unanipenda sana Mungu. Tesano umuntu umurigereja singe nchibiro to chigokora nabo Omoteri naro yo mugo kwanenga naye makerongo chigokora na J Flavor andake inkiye kwego keria soboteri wao kurochaka unajivunia nini katika uimbaji wako? One, I accept una bantu bagendera kondisive. So ige perception siko gali mbi yoko ba received ibintu mbi yabire siko gali andake amatera amange to chaya to koroki yani awate message eria korokana buna ebintu negative attitudes yabire chiko korekana go chasore ni goro yao usigoro yabantu geto korokwa magosokye gotero work hard na kitu kingine as give up. Kerangorige njebe kwa monyena keranja getene abanegasi ya production. I'm a director. Na ni producer yo muziki. Also a producer. So hata wakati nilianza watu wako receive vizuri. Na kitu kingine nilipatanga some negatives kwa watu. But nikaendelea kufanya hiyo kazi. Lakini right now hata video za nime direct mingi
watu wanazireceive vizuri sana. Vizuri sana. Yeah. I personally kando ni producer na kasi enda gukara matera nari ngo atobona artist. Nje. Okay, video ara matera ange 6. Lakini audio na mange ntanya kubara. Anza ya YouTube na kyoko eroka sura kaniko nyara matera uko na kunyerigeri. Kera kwa YouTube wo search J Flavor. J Flavor. Ya koretera una wo click. Onyara matera onsipi. Yeah. Thank you very much. Nande andake umuntu uraga niko goikera naboko mu namba yesimi in touch kama ngana production ngoko roll video ngo beko nawe gono material no ru namba yesimi aso urata goikera should tell you. Okay, on the ones you bado mechando yogo shoot we video. Maybe una capital vizuri. On the ones you bado mechando ya audio to what capital ya yogo chaka nabo support ngo support ni so nabonko by number ungakira go send text WhatsApp. Yeah, digichikara mchino by number number na ile wana wa stand by twende kazi 0745 49 07 32 na botoko irorera 0745 49 07 32 ene namba ya yesimi. Thank you very much J Flavor. Asoko sangamo na intwe na kwerekinga giche gukwana na Ndizi TV na gukwana no rio legaria ugotengereta isiko. Yes. Asante sana. Uno monchu muligenda takoleta Omoteri bo mweria akwane ngana ya mubye kwirutere tambe tigatoka ndo mutumo komo sindi nkumirana akwane ngana ya moyoka ogotera komogoka tumadize tufunge siku ni matena inse cheno chinyinge abantu bari gocheka nsa bandere go Waisaransa isiko igona babeka na bado ndeto Omoteri yo mukoro yogo chi okwane ngana yemo ekarongo chi okurumuro biri tukuria rero Ndizi TV bonso mu sitosu kangwera nanda no Omoteri yo kabere ekarongo chi gukora litukiriga tosukanda gotengera Ndizi TV bonso wo muguse. Asante sana. Yes. Uyo na antivirus rero nonda na J Flavor. Eyo gusto. Wameshinda wakisema nyumba nzuri hautajenga. Wameshinda wakisema watoto wako hawatasoma. Wameshinda wakisema biashara zako we utafunga. Wameshinda wakisema kimaisha hautasonga. Lakini Mungu wa miungu anajua kesho yako. Lakini Mungu wa miungu amekuweka kwa mipango. Usidharau mtu sababu yali yake. Usidharau mtu sababu hana kitu. Tosha ya mondo na bomotaka, tosha ya mondo na bekerema, tosha ya mondo makoriba obegasi, tosha ya mondo, tosha ya mondo, tosha ya mondo na bomotaka, tosha ya mondo na bekerema, tosha ya mondo makoriba obegasi, tosha ya mondo, tosha ya mondo, tosha ya mondo. Asenseye egento kiamana nandi kiabene nobogima ikiagere nawe kunyarekana n'ubwateruri yagenkia emasini yawe mbese komero yo mino akambura gakonyirira ugo sabe lifti kwa murina wasko ujugosi yakeigo kuna matoba karama korobi egari yawe yakwama lakini amagoranya satwete tanya gukwama no nyama tobe ime kwanyora umuntu yo kwari ne lifti ogogerere gari asokwamete wanza komosorora yakindu undusima tosha ya mondo na bomotaka, tosha ya mondo na bekerema, tosha ya mondo makoriba obegasi, tosha ya mondo, tosha ya mondo, tosha ya mondo na bomotaka, tosha ya mondo na bekerema, tosha ya mondo makoriba obegasi, tosha ya mondo, tosha ya mondo, tosha ya mondo. Nonyase Biblia ingota tabira story geti yo mondo gatoya moriente nyi lyabwate bintu sana agachika Yesu mambiaye bachoko sherekea aso majegoye bachoko lya matunda mambiaye kero boiko muntu lyarosi ye bintu bigwanza omongene gatoya mogocho mochabu ekero mongino yo chakaro mochabu yete jilini como seria digo serio mongino yo como tebta na chica Yesu na chica ekero mo seria ogochukuganya Yesu ta chicha okuira negitunugoraria ogochukobori Yesu na kwanyira kyota chaiga Yesu como tebigese nacha wanseria Fato ba minto umuntu gakoya na momo seria Yesu na bari zuko no muibi umusambe munyone mwasambire Yesu